lâu tu ni Kuki News be zo si na bon cha ven lem ne ben tunin jong chom cha ho lip na hin nei ki no hitin tunia hil chen na hin bol deu hi a hi la pon lap nampi flag ti ding ham nampi pon lap phon do na le thin so na jong ke no UPF le KSO General Headquarter ki thu khomin Kuki Inpi ho toi ta chu phone do na ana nei ta vi ti chu mo ai in hi chi chung cha nga hi mi tam pi tu la ya hi social media khang a hi ba na chu inam sungu wa hi igam ina ma dinga thil pha khat aki bol zong le e ho hin a phading langa sei ta sa nga hi asela nga sei hi thimovin iga nga ya hi le e ta be zong chun hoi ta nga ya hi le hi adi na ya kitinum hil jing khana hi mi hin dem tiang ole thudi ta dana hi hongkilang do jing ji a hi in a hin la hi chiwa social media thu isei ji ho pau hin I chan ham khana mi pi apui sit hi ti jong hi het diu ka dei sa in azi chu tu ni a hi inam pin igam inam ki to theina ding la inam se pai ho ki to theina ding unite hi theina ding khat la khat pan khom theina ding to gon anei na chung wa hi bong e khat jong chu mangu hitin flag nga mang jong lew han ki to ding pau chu deisa na hi bowi ti pa chu hi ni chiwa bong e man ham hi lo le thing na ai man hoi pi man ham hi chi pa chu thupi lo wa a thupi chu ei ho ikilung tu wa khat chu hoi te ta e pom wa hi le hi chu ei ho dinga thil pha in tu chunga jong hi chi khat ki sim do hi chi idam sung wa iza de wa hi ti na jong hi di lo chala na Indian flag tu ni ai za pau hi ai zat bei chan na hi tam ti ai ki dong hel lang hele mi khen khat chun hi chi bo hi Indian flag kan het kha hi ti mai theu chu ai wang India flag jong hi chi hi a khat bei na keu hi ta lo pi chu na le hi chi to bang chu ai in koi ma cha flag chu khat ve hung ki sim do atu ni chan ge ki mang char jing ti lo hi chu min phate ta in vet no wa in sim wa pha sa le chi chu akilung to thei wa hi le aza de no a hi lo wa il akilung to lo wa hi jong le hi ta chu adei bang wa chu in khial theu chu chi khat ve ki sim chu khial thei ta mo nga hi poi ti na hi di lo hi ti pa hi I lungel wa I koi wa tu ni a UPF KNO ahi lawahi le KSO Kuki Inpi ahi in ama hon igam inam ki to theina ding le igam inam khoto na le igam inama dinga ki to theina dinga pan ahin la na chungu wa hi apa cha sangin adem loi a hoi poi ahi lo le irana to ki love ala ti a aza za la koi loi jong ki so hi chita banga I phat mo jing pau hi igela hi la pathin he lo ji oi ka tin o me nei hi ji chun min igam inama dinga ina nei kha lo inei diu le mi zo sin iza theina diu le ipan khom theina diu ngwa to gon anei pa chu dem ta sangin ki thopi zo tin to so nu hi te ti hi tunia kanam mi pi hi chi video hin be zo si avelin kain tim kin nei hi chi ta lo wa jong hi zan hi he so ke wa hi in mi tam pin jong inaman diu ka ta sanin suppression day mei te to Kuki hungki khendan na kum thum hlin na ho jong mun chum chuma hi KSO ho lam kaina a hi lo le Kuki Inpi lam kaina mun chom choma hi anaki manga ngeta chu igam ina ma dinga anamolim sa ho zana ho jong anaki neya candle lighting ho jong anaki neya hi in tuni May 4 2026 a hi ta in tunin jong igam sungu wa thil dan ho pa hi mi pin I het theina diule mi pin ti dana hi ta hi thil ki gong ham ti ho hi I het thei ji na diwa hil che na khat hin bol ki no hi tin tu hin ama sapena jan hi May 3 2023 apan again thei in tho now athum vei hlin na anniversary in amangovin mun chom choma kiloi khom na chom hon jong ni ta chu igam inama dinga anamolim saho mi izat ham khat gel do na neya sule mabana igam inamin I chan ham khat na
mason na inei theina diu le tu le tua igam inamen atup atoi pa itup idoi pau imol so theina diwa jong hi nasata apan ilavi ti su kimu ahin hi chitung chu ya chu zan hi ke holang ke so hon jong organize phateta ina bolvin Kuki Inpi ahin lam kain hita chu KWS muna jong he anakimang cha ahi in hi chiki man cha na azong chu tauna ding point li pastor pan ahin phone do achu ni vei tauna kenein khat veina achu li abana chu li point li ahin ta do chu hi chi dungzu ya chu innam igama dinga tauna phateta akineya Kuki Nampin mabana jong tu chunga molim igam inama dinga thisan anaphal ho ahi lole email mahon ei thapi ho hi chi ho thisan hi mo alon lo na ding le hi chi ho thisan lon na zala a hing lai cheng si in I chan ham khana phat chom kanei theina diu phat chom na kanei wa administration atum kanei theina diu le ki vai hop na tum kanei wa ipu ipa na sat pi sa gam ho ki hum bit theina dinga pan ila theina diule iki hum bit theina diwa pa ko ma jong nasata thumna anakine ti jong chu mu in chule mun choma banner hoi ta na ki sema separate administration ti a muntina anakil hang sama mi pi ho tu ni chan ge ya khang do nai lo ho jong til khona anakine ya mi pi I chan ham khana tu ni chan ge kum thum chan ge ya justice monai lo aban le mi kum thum chan ge a in ko ten gen thei ha satna anatho na ho jong lung hem pi na ki nei pi a thamon na ho jo anaki nei a hi in hi chiwa kuki cha te lung ki to ta le ki lung khat ta pan ila wa thakhat ta a hi chi to bang program ho aki gon ting le khat la khat iki to sot no hi I chu zan hi a pan hin la ho zo se chungin ki pa thu iga se win ma ba na jong hi ta hi pan ila khom jing wa hi le I masang wa I thil thum pau separate administration hi ta separate state hi ta hi chu ho hi nailam cha o mai tai tu le tu a e hon political solution I thum pau hi nailam cha I mu na deu mai tai ti jong chu iga phone theu hin tin ngaban le hi chi chung changa jong Kuki Inpi jong thu su o hin bolin Kuki Inpi Manipur ti vene ho Kuki Inpi Manipur te hi neu cha ga sei hui ti ama hoi kidang wa hi meitei ten jong tu a hi Manipur jang talo wa hi tu a hi ama hona sei chu sana leiba kang leipa ti a hi amin sa wa hi tai Manipur ki ti hi meitei ten jong dei talo wa hi ven ahin la tu ni chan ge a ku ki cha te hin Manipur hi ke ho a hi ti to banga hi adi sana Kuki Inpi ho in hi chila do na ding hi ha sa sama ma mai a hi in Kuki Inpi leader za chom jong kana ho pi in hi THEI le hi chila do o hi ti hi chi la do wang wa government in I recognize na ho la do a jong le la do tan te aji chu tu a hi separate administration ki thum a hi in hi chi chu mu jong le han hi chi I to sot jom theina deu I ma cha om ta lo hi hi chi chun pai mangoi te ka ti le ama ho hi asai hai ATP hi ta chu tu ni chan ge a Kuki Inpi Manipur ti a hi Kuki Inpi Manipur ho in adei ma Manipur men hi a koi jing na lai hi ti chu neu chai ga se wa hi na ban le Kuki Inpi hon jong press statement khat a hin bol na wa chu separation day ki man na hi mei teile Kuki phateta ihung ki hen za naw ihung ki hen na ni ho hi chi wa iman theiji win ki pa ume ti hi ki pa thu ho jong a phong win a ban le mi zo se pan la so ke dinga jong hi tep na nei vi ti jong hi mo a hin chule more langa jong hi ta chu dan di lo ta a ot khothang baite ama anakimat na chunga jong hi demna a hin bol vi ti ho jong hi mo a hi in e ho hi leader hoin pan ila thiam lo ji wa hi chi to banga hi thil inam sungu vai lungzi a hin
ho hin pan lao hi tin ki sei ngai leo han tu ni a hi hon separate administration ka dei ve meitei government ka dei ta po vi iti wa hi le meitei government igam sungu wa sa da leo han ni chi to banga ki mat ki tha ti hoi lo ri chu na hoi ta igam sungu wa ko na no do leo han boi ta lo ri chu more sunga jong hi police station na a hi ga veleu han commando ho jong tu chan ge a na lai chu ni chu ho a je a chu more gam sunga jong hi adei de a che theina lai chu hi chi ho jong hi phate ta no do hi tin ki chin ta ki phin na nei le han ipi bola tu ni a hi chi to bang i tu de ham na ni chi to bang i tu lo na de wa chu I gam sung inam sung chu ki su the nu ngai chula tu ni a Tengnopal district gam kai sunga koi ham athanei kuki chate hiu chala a hi le hi chi kuki chate I thanei na wa ipi bola tu ni chan ge commando na lai ham ipi bola tu ni chan ge meitei government function na lai ham e ho hi kidang ka sa chu aji chu kuki chaten Manipura government ana umlawa president rule ahung ki vai hop masanga chu president rule in a thumo president rule hung ta chu na president rule hung ta PR hung ta hichi PR ahung zawa chu iti tam tel e hon PR in a thum pau chu ipije ai thum ham tel Manipur government in tha nei lo na ding aji chu Manipur government birin in Manipur government mangcha achu kuki cha te Manipur government thal ho achu ika mo hi chu ikap je wa chu e hon in a thu mu chu a hi le a gang theilam pena center in vai hin hom hen kuki cha te gamsung be a hi Manipur police hon vai a hop theilo na divin center in vai hin hom hen lang gamsung a hi president rule hin koi hen ti hi chu hi je a chu PR in a thu mu chu a hin la I thum lo lai ta wa pathinin kuki cha te I taw naw a hin san wa I gamsung wa PR a hin sa ta chu PR ahung zawa chu ipi tikit tam tel e ho hi PR ahung sunga chu ki chol ta chu thip be a ki gam ta na thip be a ki ta ai le hi chi thip be a I lai wa chu Manipur government popular government form ding hin ki tikit ta chu popular government ahung ke form na ding a chu hichi government meitei government in meitei MLA hon CM hin tu di wa hi ti ki hege go hichi wa jong hi kuki cha ten popular government chu to sot po te ti hi cho to sot po te ho separate administration na ki vai hop na tum inei theina de win ki phinui te ti a chu ki phin a hi in a hin la hichi popular government jong in job ki taw cha a hi la popular government in job mo wa chu P name cha in na P name cha in ama hin eta chu deputy CM in la ta chu P name cha in deputy CM in la a hi le P name cha bo idem ta chu na P name cha bo idem wa MLA dang ho chu popular government support lo wa iko yu chu a support lo wa ile tu ni a popular government thei lo ri so a support je wa chu popular government hung ki form ta a hi wa nga so e hon P name cha bo ingo hi chi jong hi vel za na mar ka sai hi tan hi chi wa hi particular a mi khat si ngo ding a hi poi a hi thei a hi le MLA jo sin resign ke bol hen tu ni a MLA hon ka zaw po vi ti ho si chun resign ke bol hen ata ati wa hi ta chu deputy CM achan lo je wa khat si dem na dinga to gon ane wa hi le adang si chu ki resign hen popular government ka support ta poi ti wa le ki resign hen ti le koi ma cha ki resign nom lo pi cha hi wanga mi pi ho chu a hin hlep mo wa kei ho meeting a ko na hitin kaung jam do ta we kei hon hiti hin atuma discussion NAP win hiti khati atiule mi pi chu kita asan ma cho na mi pi kita asan ma a hi wang a he theme ho chon ki he chat jing cho Manipur government hung ki form ding popular government hung do ding a hi tai ti a hi le a he theme ho chun o e ho MLA zo sin jong a to sot no hi tai ti chu ki he chat hi chu ai wanga mi khen khat social media a he theme lo ho chun deputy CM kila ho a hi lo le minister cabinet kila ho
cabinet minister azat kila ho hi chu bo chu I oi mo go no hi chu ala lo ho jong thakat so ala jong thakat so sa chu hlang khat ne jong le chu sani na hi ding bel khat ne jong le chun sani na hi tho tho chala na I chi to bang chu so tu chunga jong EMLA ho hi a bon cha wa za wo hi chame hi chi chu ehon pinem cha bo ingo thu a hi in a hin la Kuki MLA ho khat cha jong hi ta chu ki resign ngam lowa meitei government support na hi pang a hi ti jong hi tu ni chan ge apom thailo jong ki na lai chu na le ki na lai a hi le tu ni a igam sungowa Manipur government kisumang henlang atuma ki vai hop na ding pa chu shadow government ti a tu a Burma gam sunga a vai hop bang wa kho ehon jong shadow government tu si mo hiten panlat ta lewhan tu ni a igam sungo wa hi koi machan vai a hop thailo de Manipur government in na to thailo ri chu ai wanga chu tu ni a hi e ho hi iki e ba chano EMLA ho hi han state service hi han abona ki bang so ke so koi machan dal ha ngam lo piu mei te suma ki hin so ding bo to gon in eus again thei ta nom koi ma im lo piu in I lo a hal ha wang wa chu tu ni a hi ka thang to me ka hi ti e ka khati e tia a in a lo ki hal ha mei te in a in a lo a hal ha pi police ho na san ge jong tu ni a anga ko I umova mei te hon hi ta ni bolo na government jong ka jaw pi lo ding hi ti a koi ha hai tu ni chan ge koi ha petition se ma a hi lo la koi ha resignation pi a mei te in ka lo hal a hin ama ho government no ya na tong pong hi ti a koi ham ki resign koi ma cha ki resign lo hi kana me te ho hi chu ho he thim de hi ta hi ilam kai lai sewa chu inam sungu vai machal na lo dis ai wanga pathinin lam kai hi han mi pi hi zong le hi ta chu aban bana hi a hin zet jang tho tho de tu a jong hi tu ni thil so pa chu het te de wa hi in ukhur district langa jong hi ki kap to na nom ki ne ti cho na jingka mata a tangkhul hon a hin kap movin khosunga no pi no naw ho I chan ham khat na ling lawin hi ta chu ana umovin nam se pai hon ananung delovin hi ta chu ho ana veng bit ta vi ti ho jong chu imu chula na ni chu ho hi alang khana sei lew han e hon nam se pai ho ingo jeng chu anam se pai ho hi lo chu avai hom achunga vai hom ho hi chu hon avai hop di lo ja chu tu ni a hi chi to bang boy na ho hi umji zan hi abang chu e hon separate administration imu theina diwa suppression day Kuki le meitei ahung ki hian na kumthum hlin na mangtaw hi te itiwa in mano akum khatna chu remembrance day a in mano akum ni na separate suppression day a khial taw te tia suppression day a in khial taw suppression day a in khial le kum khat in khial kumu chu phateta in mano chu tu kuma chu koi macha phateta mang kamu lo chu kamu lo phateta mang ti chu koi man jingka langa pathin thua pathin ni a hi ze in Sunday ni a hi ze in pathin thua ki mang chautin pung khana pana pung ni a pana hi tin program hoi ta ki gong ding a hi ti pa zo ki bol ngap chatalo chuna le ki bol talo chu mun tina candle lighting ho bo manding to gon anakine alang khat langa mi khen khanin aso pi a u anaw thi na ho anasumil lewa ni ta chu martyrs day tia mangloi jong ki ki chu hi chi ni kho khat iman diu na san jong ki kilung to thei nai lo chu tu ni chan ge hi chi chun separate administration atuma ki vai pu na ding I thu mu chu administration atuma ki vai pu na ding khat I thum pau hi tu ni api Indian government in hin pele khen khat in Kuki government ti khen khat in Mar government ti ding khen khat in Zomi government ti ding a khen khat in thadau government ti ding azat government tampi deu chula hi chu ho pi chu tu a I boy na sang wa government boy za lo dingo na in peleo to ai boy na sang wa government boy zo de chu hi je a jong hi imu theilo hi chu kana me te ho yat them deu chu hi ta chu e hon suppression day in a man na wa jong chu
mấy tây hôn trong anaman nó sa anaman na wa hi mi khen khat he anakiphin ki no wa bom mun tin anakam ki no wa hi chiwa jong chu international airport ko ma cargo khat a jong hi hita chu bom khat anakoi vin zan he a chu na sata in anaboi vi ti jong chu kimu hi chu ho jong hi event na hi le alang khat a chu mấy tây hôn comment a bol no ho bang chu event na hi le ku ki cha ten to gon ane hi ku ki cha ten hi chewa bom a hin kam hi ati na lai cho tu ni chan ge lam za thang le party lam za thang party ho ti lo chu koi ma cha phai sung lut thei ki lo chu ai wa nga hi chewa bom ga koi ho chu ku ki te ango te wa hi le chun lam za thang party ho ti lo chu koi ma ngo ding ki lo chu koi ma chai la ya ho ngol ga wa lut ki lo hi chu lam za thang le party ho bo wa lut hi chu a khuti la ma hona koi lo vai le chun e ho thing lang mi hon e koi na diu lampi thei lo ta ku ki cha ten e koi na diu lampi lo cha ai wanga ingo tho tho wi chu na hi chi to bang chu hi chu mei te ho lungel phat lo da ni tu le tu a jong hi ama hon e hon hi chi separation day man na dinga banner za in sim wa social media ho in ta do wa jong chu ama hon mi khen khat mi phalo khen khat in social media mangcha ana sain ho ku ki cha ten tu a hi shut down a bol tawin mei te te chunga gal bol ding a go tawin mei te ten tu ni a ki got na i ma cha jong ki nei lo ti ho po wa hi ama ho mi ho chu til sit theina ding a jong hi news za chom jong ana bol lo hi chu na le ni chu a hi in a hi le Kuki student organization general headquarter in jong ning kum laya patna to gon ananeya Nampi ha sat dan gen thei dan ho hi avet na hi le avet zo lo chu ai wa nga ama hon jong mun tina hi field work abol lova Nagaland Assam Mizoram hoi lai ka he poina Kuki student organization na zo si hi chu ho zo si ana chot no wa ki ho hla na khat ana nei wa inam sunga lam kai len ho chong ana ki mu pi wa hi ta chu ama ho ki phat sa na dung zui le ama ho to gon na no ya chu khat na ding khom idin khom theina diwin flex khat ne yo hitin bets khat ne khom taw ti tu ni a hi inam se pai hovin hi chi to bang ho khat anei lo wa hi le tu ni a Kuki army ki itivin ahin la Kuki army sunga jong chu a bets ki bang lo ngen i u movie hizi chun bets ho flag ho ki ba sa lew hen kilung tu na khat umin ti a chu KSO to gon na noya hi chi ana chal ha a UPF a hin KNO hin Kuki Inpi hin ana ko khomova hi ta chu aizola ki hola na khat ana neva hi chi dungjuya hi chi wa thulu na dungjuya chu KSO ho ngan sina ana pi wa hi in ama hon hi chi meeting laya na sei dungjui wa cha hi le February ha a chu phondo te ding ti a hi to gon ana nei wa hi in ahin la igam sung inam sung aboi jing je a chu hi chi to bang program nei na ding hi ana thailo a hin jan hi chu ei ho dinga akum thum hlinna separation day iman jiu akum thum hlinna a hi to hlona chu case o hon chong phat kilem la a Mizoram Aizol Khopi sunga chu hi chi thin sona a hin nei wa hi in hi chi hi Nampi pon lap hi ta ding aban le nam se pai ho bet so a hi chi kita ding a hi tai ti a jong chu phun do na a hin bol wa hin e hon hi chi inanei ma sangu wa chu veleu chun inam se pai ho hi Kuki army ka hi vi ti so ke bang wa chu a fleng o za chum chi a hi in a bet so zong veleu chun a za chum chi a hi in a hin lai ki to pen na khat nu chu ipiham tele thal monga ribbon san khat i kan pau hi chi pa bo hu ki to za ma adang si chu akito na mong lo a uniform zong ki to lo a flag zong ki to lo a bet zong ki to lo chana hi ji a chu tu ni a KSO hon igam sung inam sung din mun avet na hila apo na je a chu KNO UPF a hi in Kuki Inpi a hi in ko khoma hi ta chu khat la khat ki to ta i theina diu ti a chu
to gon anane wa hi chi to bang hi nampin pon la ma inei ta dewa phon do na ahin ne yo ahin la hi chi phon do na ahin nei na wa hi mi khen khat chun hi chi hi Iran te flag to akilowe ahi lo le pangal ho flag ahi lawai le hi chi muslim ho ahi a sound jong a za i happy wa hi ta chu idem mo so e ho nam sunga hi min I to bang to gon ahin ne ya ipi vision ne ya to gon anei ham ti pa hi ki vetalo na mi thil bol phat na hi ki dem jeng cho tu ni khat veilaya nga ki seile inam sungova son ta MLA khat kanaki mu pi nawa aman asai chu ipiham tile eho inam sungova hi MLA som e umovin MLA ho hi ham do lo ho hi koi machan jong asai se pun koi machan jong adem pun koi machan jong oimo pun ahin la ke apan hala apian pa hi tunia niau cha kaga thip ma hi le zong ho wa I ki hovin ui ho a ho wa I ki hovin hi ta chu ka thip mo na ding jing a hol lovin ahin la tu ni chan ge a kam chang khat jong so do nai lo MLA izan ham khat aumin ama ho hi koi ma chan jong a oi mo poi enatis hi chi to banga chu tu ni a jong hi event na hi le nam sungu wa hi igam inama ding po na neya pan hin la hi ki dema ki seisi a to sot ta sanga hi nge aman hi to banga in bol do le hoi hi jong le khonung le kisim hoi the hi khonung le hi chi chu hi ti hin khial kit the hi ti talawa min igam inama dinga pan a hin la na pa chu a thasi theina ding chana ki dema hi ta chu isei se ji pau hi ai the ai le kanam te hon ngau hi tin tu ni a KS on pan ahin la a igam inam din khom ding le thakhat na ipan khom theina diwa to gon anei pa hi idem sang vin to sot no hitin tu ni a hi chi kuki chate a dinga pon lap ki sim hi idam sunguwa kuki chaten iza tiu a hi hel thei mo nga hi ta poiti na jong hi di lo hi ji chun ikitu theina ding a hi pole hi chi to sot no hitin kiliam so ke hitin tu ni a nangin na dema na seisi na hi le koi te chu amu nem ding ham nang ma chu min nahin mu nem ding a hi ji chun tu ni a hi chi to bang ke so in pan a hin la a hin tun do thei ta a hi le nangin jong na thei top so in lang hi chu ho chu a sei phat na lang zo a thu sei in lang sei phan lang pa chan lang hi ki choi san zole chun nang le nang ki choi sang nei ding hi ti pa hi he thim na de wa in hil che no hi in chule zan hi suppression day iman nawa kang gui langa pu lalboy le pu lamin lun singsit ko tu joint secretary pa interview ana bol lai ta wa he chiwa ipu ipawin handshake bolding salam bolding a khut aga thuna hi le amani ke hola lo lai ta hi ja chu inzole ati pa hi mi tampin hi chi video ana ve ho zo sin a video a sei phat na a hi lawai le a thu sei na a igam inama dinga ipi phachu ma sei do bam ti pa chu don talovin hi chiwa min salam bolding a khut hin thunga lam kai khat kilet sa ta in ano do e ti to bang tai ma thu I sei pau jong hi a hoi lo hi in zowa ka sei to bang cho hi flag I siam do wa dem kita I dem mo ipi chi flag chun I to banga igam ina ma siam tup ding ham I to banga pan hin la ding ham ti velo hi la chu ipi ji ai chi chung ki siam do theyam ti don talowa a flag hoi lo a color hoi lo a hi lo a star hoi lo a za ri sei hi chi hoi sei sang wa chu tu ni a hi min a sei phat na lai min a hin sei di na lai ho zo hi e ho le e ho ikito sot zo de hi mi bol khel na neu cha pung ka khat ling di chet ki holim na a second iza nam khat kila do a pung ka khat ling di chet video chu man thailo isu sang wa chu hi chi video pung ka khat ling di chet sunga
second iza nam khanin asu phat theina a viral theina zo chu e ho hin I bol zo deu hi ka dei sa in tu ni kanami te ho hi chi in ve ho hi chi video hin ve a tu ni a hin ngai ho zo sen het diwa ka dei sa chu igam inam hi eile e kidema eile e hi ta ikisei sit pau hi nang zong ka zau poi ti hi nang zong na zau tha hi zi chun inam sung izat chan pi inam chan pi khat idem dem sangin eho kisei phat ding dan le eho ki to sot ding da zo hi ngai to lew hen nang a dinga jong na pan mun sang zo ting hi ti hi ka sei do no min hi tu hin Kuki Women Organization for Human Right hon jong het sa na le tip na a hin nei na ho ga velo hen Kuki Women hon a hin sei na wa chu igam gal in a new 2023 apan again THEI na hin to a thi among asopi ain sung ain koho ti ding a hitan hi chu ho hi bol theidang la na kinei zo pon anaki pan pi zo pon a hin la hi chi chung changa hi Kuki Women Organization hon nga to gon ahung kinein hi chi anamolium sa ho in kote iti ki thopi ding ham ti hi to gon anakinein hi chi wa chu jang na do bolding ti hi to gon ahung kinei tan hi chi dungju ya chu 2024 April ha apatna jang na dop na project hi ahung kinei panin hi chi hi avel som chan gei hi anaki boldo ta in vel khat na hi achang le mi som thum som li ti a hi anaki pi pi a tu a hi avel som chan na chan hi 2024 sung 24 apan a chung ki pana 2025 chan ge a hung ki chi la na chu face som lang anaki nei a hi ta in tu a hi a face som la khat na jong hi project ki nei jing a hi in hi chi hi May 27 le ki nei ding a hi in a hi theya hi le hi chi wa nu te ho pan la jing ho mun chum chuma ho hin May 20 ka a ipan na thei che wa ipan na bango wa chu hung pangkit ding in jong tep na ahung ki nei ti hi phondo na a hin nei ve ti chu Kuki Women Organization for Human Right ho a kona het thei dinga iga phon wa hi in jawa jong sei tawin Kuki CSO working committee hon jong tu ni ki kap to kit na je a hi Manipur CM kahi tipa aban le DGP Manipur Police ai in SP ukhur ai in ama ho jong hi agang theilam pe na hi chi boy na hi nang hon pan na hin la lo wa hi le thil hi hung gei sang le hung sang to khading a hi ti a jong hi Kuki CSO working committee ki loi khom ho hin tip na ananei win to a jong hi aphat chenga NSCN Eastern Flank ho hin panna satai na lawin Kuki chate su boy na ding le Kuki chate khole veng hal ha na dinga hi to gon anei jing veti ho jong hi ana phong do win hi chule iga he thei ki deu khat chu tu le tu a hi tangkhul hon jong propaganda zat he bol lovin NSCN IM ho atip mobile atip do zo lo a hi in ngaban le tu a hi Eastern Flank ho to hin NSCN Eastern Flank ho to meite ho to ki tho khoma hi phat chenga hi naga mina ki loi khom na nei Manipur gam sunga cheng khachana ga ho zo se til do ding ti a hi atil wa hi le amoi 93 lai to banga chu nom ta ki til do en ti a hi wen a hi la til do zo lo phat no wa tu a hi za na hi thil a bol kit no wa meite ho to pang khoma Kuki cha te kho ukhur gam kai sunga del do na dinga jong hi to gon anei jing ve ti chu het theina dewa tu ni Kuki news mang cha neu cha hel chen na in bol wa hi in kanam mi te ho a chaina ka sei nom kit khat cha hi le tu ni a hi chi to bang keno UPF KSO a hi lo le Kuki Inpi pan ala na hi igam inam sungu hi veleu hen inam se pai ho hi thang de zengo a hi tain hi chu ho si hi
kai khom theina ding le inam se pai ho hi khana adin khom theina diu unity a hi theina diu aban le freedom a hi theina ding I chungwa justice theina ding a hi tunia hi chito bang to gon hi kine a hi in ahoi lova hi boy ding a hi boy tunia hi chito banga igam inamin mason na khat inei pau zo hi pa cha zo ding a hi ti chu a chaina a kain tep thei hin ten tuni Kuki New sen ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ke pai na bon cha wen pathen in phathei na bo jing taw han